Svojevrsni kompromis između putničkog i automobila za grad. Proizvodi se u dve varijante, kao klasična 7 limuzina i kao hatchback. Za oba modela predviđeni su motori sa 1.3 i 1.6 litara sa 16 ventila i jednim bregastim vratilom u glavi motora. Prema najavama fabrike, kasnije će biti predstavljene i sportske varijante sa većim i snažnijim motorima. Unutrašnja Suzuki Balena je prostrana, udobna i praktično osmišljena. Preteranog luksuza nema, a komandna tabla i centralna konzola čine jedinstvenu celinu. Sedište imaju bočna uporišta, a zadnja klupa je deljiva. Karoserija je veoma čvrsta i posjeduje dodatno pojačanje u vratima protiv bočnih udara. ABS se serijski ugrađuje u verziju sa 1.6 motorom. Prema fabričkim podacima, motori obezbeđuju sasvim solidne performanse, uz umerenu potrošnju goriva. Ona se kreće između 5 i 7 litara, a maksimalna brzina je 170 km/h za slabiju, odnosno 175 km/h za verziju sa jačim motorom.